Sa glasovima 31 odbornika i odbornice, koliko ih je prisustvovalo sednici, Ana Pejović je imenovana za opštinsku pravobraniteljku. Hitna sednica Skupštine opštine sazvana je na predlog opštinskog veća jer već neko vreme interese opštine Prijepolje u brojnim sudskim procesima nema ko da zastupa. Nakon što je izabranom advokatu istekao rok za ovaj posao, u ponovljenom postupku niko se nije prijavio, što je uticalo na odluku većnika da konačno stave tačku na proces započet u maju prošle godine. Zašto se čekalo do sad, kada je Komisija za sprovođenje javnog konkursa još početkom avgusta dostavila opštinskom veću zapisniku u kome je konstatovano da su 2 prijave pristigle i da oba kandidata ispunjavaju uslove. Ako je sadašnji načelnik opštinske uprave Miodrag Ćubić početkom septembra odustao od kandidature, zašto Ana Pejović nije imenovana na ovu funkciju još tada, već je angažovan advokat? Ovo su neka od pitanja koja su se čula za skupštinskom govornicom uz obrazloženje da je Ana Pejović odličan izbor, da ispunjava sve uslove i da je svima poznat njen dosadašnji rad za koji su svi imali samo reči hvale. Ono što se provlačilo uz obrazloženje zašto se čekalo jeste da su hteli da ispoštuju Anine želje da je ne imenuju odmah, kao i da se ona dvoumila da li da prihvati ili ne ovaj posao. Priča je počela pre 6 mjeseci tako što ona nije bila oduševljena idejom jer je to nije bilo u njenom profesionalnom razvoju, nije bio glavni cilj. Očekivala je i verovala da može biti izabrana na bolje mjesto i stremila je tim ciljevima. Mi smo pokušali da nađemo neko prelazno rješenje, pošto znači i tada je bila ponuđena da bude postavljena, nije sa oduševljenjem to prihvatila, nije ni dan danas, da se razumemo. Mislili smo da ćemo novim izborom advokata koji bi nam pružao usluge, koji je koštao isto koliko javni pravobranilac, ništa skuplji, znači nije opština ništa izgubila time, rešiti ovaj problem još par dana dok se ne završi konačno to imenovanje sudija i ostalo. Međutim, nismo imali prostora više da čekamo iz prostog razloga što sudovi ne prihvataju ni našu neodgovornost, ni našu neažurnost, ni našu želju da njoj izađemo u susret i da sačekamo sa tim izborom. Voljeli bi kad bi ona ostala na toj funkciji ceo mandat, jer smatramo da se radi o jednoj profesionalno ostvarenoj osobi, sposobnoj, vrednoj, koja može da odgovori na sve izazove koji očekuju na ovoj novoj funkciji. Ne bi joj do duše zamerili ni da, ako bude izabrana, da se lepo zahvali nama na poverenju i tome što smo joj ukazali čast da bude bar neko vreme kratko opštinski pravobranilac. Odbornik Sabahudin Hajdarević je ocenio da je ovo trebalo da bude prva tačka prve sednice i da je nedopustivo što se tek sada rešava, dok je Zulkefil Sadović naveo da je ovo traljavo urađeno uz verovanje predlagaču da se trudio da reši problem. Da je ovakvo rešenje luksuz jer se predugo čekalo jer se zna da Ana Pejović neće biti opštinski pravobranilac, Stanko Kijanović je podveo pod dokaz lošeg rada opštinskog rukovodstva. Da bi mi pred sudovima imali zvaničan stav što tražimo novo odlaganje termina ili zašto opštinu Prijepolje niko ne zastupa, nama je bilo potrebno ovo imenovanje. Nas to, da kažemo, opravdava iz nekog pravnog vakuma i daje nam novo legitimno pravo za odlaganje termina sudskih procesa. Ana Pejović nije želela da komentariše odluku Skupštine opštine. Da li je današnja sednica Skupštine opštine bila samo zadovoljenje forme ili je opština Prijepolje zaista dobila opštinskog pravobranioca, znaće se 8 dana nakon objavljivanja ove odluke u službenom glasniku, kada ona stupa na snagu, ili već 29. aprila, kada je planirana 10. sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, na čijem dnevnom redu je predlog odluke o izboru sudija koje se biraju prvi put. Osim pola sata rasprave o predlogu rešenja imenovanja opštinskog pravobranioca, duplo više vremena je utrošeno na odbornička pitanja. Najveća polemika vodila se oko postavljanja ograde na mostu u Šarampovu, o kojoj su pitanja imali članovi veća opštine u prošlom sazivu, Kijanović i Hajdarević, koji su tražili da im se kaže na kojoj sednici i kog datuma su većnici dali saglasnost na izbor metalne ograde, kako je to prema njihovim navodima prenela Sandžačka demokratska partija. Zamenik predsjednika opštine Esad Hodžić je izjavio da je iz Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima rečeno da je jedinica lokalne samouprave u prošlom sazivu dala saglasnost na predloženo projektno rešenje, ali da će sada učiniti sve da most dobije ogradu kakva dolikuje takvom objektu.